रुकी न ताल्लुकी दुनिया है दिल वालों की हंसते हंस के जी है ताजिकिस्तान जान जान ताजिकिस्तान बेहतर از جان تماشابینان عزیز بازیم برای شما یک تا حولای تاجیکی با مزه میپذیم السلام علیکم نمسته نمسته از تاجیکستان من ایشار سینگ ایشار تشریف خلیلو ماشاءالله مبارک باشد خداوند هدایتت را زیاده کند یعنی اکنون که مسلمان هستی این را گرفتنت لازم داملا هجری اگر اجازه دهی نام مسلمانی این بنده مؤمنمان را من گذارم نامش را شرافیدین میمونیم اکای کانون با خیال من شرافیدین بس این سال همه او موافق نیست با کدین مونمش نمیشوه خاموش باش گپ نزن شرافیدین نامی رحمتی بابای من است اکا مسئله نامگذاری رو حل کرده باشیم اگر میگذاریم به یک مسئله مهمتری دیگر چی بده؟ جنابی پاپ رو دستش رو حلال کردن در کار خدمتی کردن در کار راست حلال کردن در کار خدمتوی میکنم؟ حلالت باد بار دیگر فکر خوب پیشنهاد کردی داملا شرافیدین برادرمان را هر چیز زودتر ختنه کردنمان لازم آخرین کاری تاجیلی نیست میشود مگر کاری که کردیم تو آخر میکنیم هر چیز زودتر باید ختنهش کنیم کنی بیا شرافیدین برادرم بیا ما دستی تو رو حلال میکنیم به خدا از راستی این آدم ها شوکت را ختنه میکنن بسیار خوب شد شوکت کی به تو گفت که لباس پاپ را پوشی بی عقل اکا به بازم بازی پاپا ختنه میکنیم یا یکم بازم بازی میکنیم چخل پاپا چخل پاپ نام او شرافیدین است آزیدی مسلمان نیست چخل ختنه نکرده نام بابا تا دری میگذاری من حیرون میشم جناب کنون بس اول دستش حلال کنیم بله درست گفته ایستاده ای هر چیز زودتر ختنه کردن ما لازم جای ترسش نیست شرافیدین درد نمیکند این رو بین گویا ختنهش کردن که گپ میزنن یا خدایا چه خیلی دختر بوده است بیا گپا درست نکن رفتیم نکنید اکای کانون بین بیچاره بسیار ترسیده است ای باز گناه است او نو مسلمان شده است کمی رحم کنید نمیشود در این کارهای خیر عجله کردن ما لازم ما او را دستش را حلال کنیم از عهده دیگر ترسایش میبراییم بچه ها او را برید رفتیم اختا کشال نکن را بگرد اختا که میبریم ختن بکنیم فهمیدیم فهمونید آنها رو آفرین بچه شوکت آفرین کشا درو کشا این پاتنگو پوشا بلوک میمونن تلاش کن داره درو ای شرافیدین چرا این قدر غم میدهی؟ گفتیم که درد نمی کند پیش در روید او را در آرید بدرو او را در آرید دو میسانون بدرو میگومی نمیفهمی بدرو استا چی کار میکنه اکای کانون شوکت رو ختنه میکند آخر ختنه کردن گپ نیست اما شوکت را شناخته فهمد کنعان او را میکشد شوکت گوش کن پسر یک استای ختنگر یابید به خانه آید تمام اکای کاری ما بسیار دلگیر هستم بسیار شوکت ابله را هم نیفتیم اقلاً برای مسلمان شدن شرافیدین وسیله شویم که خداوند بزرگ به ما مکان شوکت را نشان دهد انشالله شوکت و ختنه گفته از سنم فراموش کردم آخر باید کاری کنم که دل سنم را به دست سارم چی کار کنم عجبا انا یافتم هجری رو دیدی؟ در مدت 2 دقیقه پاپ رو مسلمان کرد حلالش باد به خدا
تو باشی گناه او را میگیری. مثل او بر این مؤذن دوست داشته‌اش را خیانت میکند؟ با خدا با فکرم درست میگوی کمال برادر. وای 1 دقیقه جسور. اپا جون 1 دسته گل سرخ نمیدی به من؟ ای جوان زیبا، این گل سرخ را چیکار میکنه؟ با دوست داشتم میدیم اپا. منتظر چی هستی اپا؟ گل رو بده. توبه توبه، خدایا توبه. جسور کمال برادر بخیر هستین؟ چی گل است ها؟ چی کار کرده ای سودان؟ وای یعنی همچون دوستانه آخیر. راو از برای خدا مرد با مرد گلی سرخ هدیه میکند مگر؟ تو همه چیز رو نمیفهمی جسور. من این رو برای میلیس گرفته بودم. برای میلیس گرفته باشی رفته با میلیسته. به وجدان میلیس خودی تو هستی. آه جسور، گفتم که تو میلیس رو میبینی این گل رو از نام من با او میدادی. چی به معنی داری از برای خدا کمال برادر؟ تو این گل رو با من ده. من این رو با زهرایم میدهم. این لباس رو بیرون کردن میلیس بودنش رو آشکار کردن روزی. این خیلی دوام کنن دختر رو از دست میدهیم. وای جسور، به خونه ما میرویم؟ چی کار میکنیم در خونه شما؟ آخر کمی استراحت میکنیم جسور. خوب بیا میرویم. سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما و یگان یار برادر شما خوش گذشتن گرنس قزاقستان را داشته باشد، پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. و اگر شما مشکلی با حجت دارین، آنها شما را از خانه‌تان آمده میگیرند و به خواست الله در راه یگان مشکلی با شما دچار نمیشوند. ماشین‌های زمانوی دارای وای فای به پول و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید، باز با شما سکید که کلام میکنند. رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو. از درگاه الهی با شما سفری به خطر را خواهانم. شرافیدین برادر، ما به خاطر آنکه تو را داشتن نمیتوانیم دستانت را بستیم بخشش، اما هیچ نترس، درد نمیکند به خدا. کجا شد این اوستا؟ اکا زنگ زده اومده ایستاده است. ака кануна фикра пешакӣ мегумуд ягом сатлаи тағура биёрум дарам такшмонум ки хун бисён нарама. لازم نیست. همه چیز تیار است. همین خیلی نه؟ тамом. ором. سلام. شما استای خطنگر هستید همین خیلی؟ بله. این پدافته آقای چی قدی؟ مرا گوش کنید. به خطنگر زنگ زنید زودتر راید. شرافیدین برادر سخت ترسید از گناه است. به فکرم اومده که من رفته میبینم میارم. رو کشو. نترس. بفرمایید خوش آمدید. ما هم منتظر شما بودیم. جناب پاپ در بالا هست. مرحمت. کجا شده جناب خطنگر؟ وای تیزتر خط نکنید که مسلمانی کامل شود آخر. حال میکنید؟ این کاری آسان است. کارمان هر روز همین است. لطفاً بیرون برایید. این کاری من است. برایید. این خیلی میشود مگر؟ ما برادرانی اوی. هم خدا تنها چکل کارش رو حل میکنی ها؟ آمادگی هم رو دیده سازنده رو دارم. کنی برایید لطفاً بیرون برایید. کنی رفتیم در پشت در منتظر میشیم. رفتیم. نوبتی تغییر رسان. دیونه تی چی؟ акай духтур қурбону чавум ака мана дар 3 солагӣ малакай хатна кардаган лозим нест. ин одамо маро дуздида овардаган мехоҳанд кушанд. халос кун мара ака ҷои илтимос қурбону чавум. аракай пулашро дода. бисмиллоҳи раҳмони раҳим ака суннати охи ҳамин мара хатна кардагиам. агар бовар намекунӣ ака ку ана خود خدایا انا گویی او چیه؟ یاری دیهد برادر بچه تو درخت نمیبری و ایکتی تمره چیکار میکنی؟ من بی عقل
برادرم تو هستی؟ قسم میخورم که 7 پوشت تازه برادر. خاموش باش، داد بیزن خاموش. یاری دیهت خاموش باش. خدا تو را هدایت کن. بس کن، قریب تمام کرده. با فکرم پابلات خورد. میگم ما را دارم یک سالگی ما خد نکردن هیچی در پرده نفهمیدیم. ادامتون را گیرید. اینقدر مردهای سرجاق هستید. تیز که برادر که ندارم. خدایا مبرانه یاری هم کن، تو داد زدن گیر. که دکتر التماس این کار را نکن، درد یافتمه. باز کن فریاد را. باید تو به من رحمت کنی. اکا صدایش خاموش شد، با فکرم کار تمام شد. این استو چرا نمیبراید؟ اکا میگم پاپ ام استو را اگون کار نکردن باشد ها؟ چی ها میگوید ها؟ کنی با درون دراید؟ نیست ها. این پاپ کجا شد؟ اکا پاپ گریخته است. همه جا بودن کو؟ تیرزه هویای پاپ گریخته باشد، استو کجا گم شد؟ کنی پایان فرید؟ این کی هسته؟ کی هستی؟ تو کی هستی؟ من خط نکن هستم. اینجا برای خط نکردن آمده بودم. کسی مرا بست و سونکم رو گرفت. پاپ رو که دزدیده باشد؟ اکای کانون پاپا کدام پاپ دیگر دزدیدگی نمیخواهند که مسلمان شوند. اکا از راستی این برادرم و شرافیدین در خطر رفتید. ختنه هم نشده است. ای وای، منتظری چی هستید؟ رفته پاپ رو یافته. آره دوید تو رفتید. بشید همجا. شوکت، من دوی تو رو باید خلاص کنم. چی کار میکنی آشنا؟ آرام گرد. برادر این بار من یگان کار نکردم. این خودت نگاه کن، من یگان کار کردم اگر. شوکت، رو گم شو از برای خدا. کشورت را ترک کن. رو میرم برادر. یا خدایا چی کار کنم؟ من باید جنگاور را یابم. با شوکت را کار دارم. اوف، باز هجری باشد؟ کافیست آخر دیگر نمیکشایم گفتم. خانم سانم پشتا دارید. روز بخیر خانم سانم. با نامتان پشتا آمده است. از نامی کی؟ نامش را ننویسته است خانم. در این جا یک امضا کنید. تشکر. روزتان بخیر خانم. هجری؟ باز تو هستی ها؟ ایست خاموش نکن سانم. این چی هست ها؟ هجری تو مرا دیده ایستاده؟ با تو باید یک چیز را گویم. التماس خاموش نکن. تو را دوست می‌دارم سانم. با تو خیانت نکردم و اصلا خیانت نمی‌کنم. این خیلی کار تماما با فکری من نمی‌آید. تو خودت هم می‌دونی. خودم رو هم باورم نمی‌آید. تو رو می‌فهمم البته. کیرش کرد مانعی با عقلانه فکر کردنت می‌شود. هجری مرا عصبی نکن که خاموش میکنم. اما اکنون به خود بیا لطفاً. با این رفتارهای ناخوبت خاتمه بخش. تو چی خیلی درباره من این خیلی فکرها میکنی سانم؟ دلم رو شکستی. او رو بینا، هم گناهگار هم واهیمه. با این شکل مرا گناهگار کردن نمیتوانی سانم. چونکی تو در حیاتم اولین و آخرین عشق هستی. لطفاً چشمانت رو از من دور نکن سانم. و از آن چشمانی زیبایت مرا محروم نساز سانم. من با آن زن هیچ علاقه ندارم. بیگناهم من. تو هم این را میدونی آخر. سانم گوش کن، به خونه‌ات میآیم.
даратро мекубам ва ту ҳам даро мекушоӣ. илтимос. Не, наё. Наё гуфтам, намекушоям. Ба ман чӣ? Санам, лутфан даро мекушоӣ. Санам, дар пушти дарам даро кушо. Чӣ гап аст ҳиҷрӣ? фикр кардӣ бо ин осонӣ туро бахшида метавонам? бин, барояд чӣ гирифтам? ай, ин бисёр зебо аст. чӣ? яъне фикр кардӣ ки бо ин маро фиреб медиҳӣ? инҳо бисёр зебоанд. чаро бароям гул мегирӣ? ман аз ин гулҳо аллергия дорам. бисёр балаззат будааст. ту чаро ин шоколадро ба ман додӣ? ту намедонӣ ки ман дар диета ҳастам? раҳмат. хайр, ошно, инҷо барои чӣ омадем? филм тамошо мекунем? мешавад. кани ягон кинои занозанинмон бинем, адреналинамон пур шавад. ошно, ин чӣ аст? филми занозанинмон гуфтам. аслан ман одами боодоб ҳастам, Ҷасур. аз филмҳое ки занозанӣ бошад хушам намеояд. ба ин ҳам худамро ба Мелис хато шинос кардам. чӣ хел хато фаҳмидам? охир ки буданатро медонам. махсусан санъати синамои тоҷиконро бисёр дӯст медорам. чӣ гуфта истодааст ин тоҷикону фалон? киро фиреб дода истодааст? ҳар ҷо бошад муносиби дили Мелис шудам. ҷасур, чӣ шуда? маро гӯш кун, дастатро соҳибӣ кун, вагарна бад мешавад. нохоз шудӣ. ту ҳам бисёр войма накун. биё шинем филмро тамошо кунем. чӣ хел филм, бародар, кайфашро парондӣ. хомӯш кун, мераваман. шуд, Ҷасур, ист охир. дарҳол куҷо меравӣ? бубин, хомӯш кардам. шин ягон кори дигар мекунем. хайр, Ҷасур, ягон чиз хӯрем, баъдан меравем, майлаш? мешавад. шуд, бешармро бин, гӯё ки дасташро хӯрдем.
سه санам санам чӣ гап аста? санам ин ҳиҷрӣ буд? чӣ кор мекунад он девона? санам ё худои ман санам 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 ҳиҷрӣ чӣ гап аста? санам агар бо ман ошӣ накунӣ то суд дар ин ҷо дод мезанам. хомӯш бош, девона ҳастӣ? чӣ ҳастӣ? ҳозир ягон кас мешунавад. санам туро дӯст медорам. санам я люблю тебя. санам I дод love назан, you. охир дар маҳалла шарманда мешавем. санам агар бо ман ошӣ накунӣ то рӯзакушоӣ дар ҳамин ҷо дод мезанам. ё худои мане. ҳиҷрӣ, чаро ту маро дар маҳалла шарманда мекунӣ? девона ҳастӣ магар? бо ман оштӣ мекунӣ ё намекунӣ санам? оштӣ намекунам. санам туро дӯст медорам. санам туро дӯст медорам. санам туро Ту дӯст чӣ кор медорам. мекунӣ? санам 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 инро ба ман деҳ. хона даро. чӣ дард дорӣ ҳиҷрӣ? бо гуноҳе ки накардам чаро маро гунаҳгор мекунӣ санам? бо ҳам ба ин роҳ баромадем. дар нисфи роҳ танҳоям намо. тамом. агар бовар кунӣ ки ман ин хел кор мекунам, ҳозир ба хона даромада даробароям пӯш. дигар пӯши дарад намеоям. санамҷон, ин хӯрокро бо пули зиёд аз сарафхона харидам. умедворам ки ба мелис махкул мешавад. оҳо, барои он ки ба ин духтар бо маданият буданамро нишон диҳам, корҳои кардамро бина. ин чист камол сиёҳ? бо усули итолиёвиҳо каждумро бо лимон пухтам. мувофиқи табъи ту. камоли сиёҳ, мардбача магар инро мехӯрад? чаро намехӯрдааст? ман бисёр мехӯрам. инро чӣ хел мехӯрӣ? маданияти хӯрокхӯриам хуб аст, махсусан хӯрокҳои итолиёвиро аҷоибот мепазам. биё моне аз берун шаурмаи серқаланфур бо оби шалғам фармоиш деҳ. ту аз ин хӯроки каждум намехӯрӣ? бисёр меҳнат карда будам. бародар, сарамро вайрон накурд. мардбача каждум мехӯрад. акнун оштӣ шудем. бисёр хоҳиш кардӣ. ба ту як бори дигар имкон медиҳам ҳиҷрӣ. дугона ба фикрам онҳо оштӣ карданд. пул аз даст рафт. кани бубинем дар ҳақиқат оштӣ карданд ё не? аввал боварӣ ҳосил кунем. санамҷон, бо ман қаҳри буди дарси қуръонро идома надодем. ҳамин қадар танбалӣ бас аст акнун. биё ба дарси дуюм мегузарем. майлаш. ё худоё, ба ёриам бираз. ин чӣ аст? худат инро хусти ҷасур. ман барои ту хӯроки каждуми бо усули итолиёвӣ пухтам. нахӯрдӣ. ошно, тез гуфтем, вале ин қадар тез нагуфтем охир. ту аз қумсангир нести ҷасур? ин тезӣ барои ту чӣ аст? ҳатто дар қумсангир ин хел тезашро нахӯрда будам. ай майлаш, табамонро хира намекунем. бародар, чӣ кор мекунӣ? истеъдоди хуби сарояндагӣ дорам. кан инҷо биё.
барои ту мехонам. چیها میگویا؟ عزیزم از لبت بوی گل آید، مرا از تو جداگی مشکل آید. مرا میگن جداگی کن جداگی، جداگی گر کنم جانم برایت. زلفات خم خم زده، پاشات قلم زده، پاشات قلم زده، پاشات قلم زده. چی میگویه؟ آخر ملیس عشقم رو بیان دارم، عشقم رو. ملیس گفته دلگیرم کردی، رو با خودش بگو. ملیسی بیویجدان، تو مرا کشتی. ما این رو ابله میپنداشتیم اما خوب میسرایده است. وای تو این عمرمانو کاراوکه تاجیکی رو گذارو، صدا رو گوش کن، صدا رو. ما همین خیل هستیم. دلم آگاه از عشقت یارم، سری دلت را من میدانم. بیرو دیگر نیام پیشم، از یاری نمت خبر دارم. مرنج از به وفایی، دل مسنج مرا در جدایی. تنهایم من، مجنونم با تو میرم. لیلی من تو، دل خون من تو، مثلی گلهایی بر سر کوه. دل مرنج از به وفایی، دل مسنج مرا در جدایی، مسنج مرا در جدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا جی جو، جا جی جو. ها هی هو، ها هی هو. дугона оштиро яксу гузор. намебини ҳиҷрӣ ба ин духтар қуръон омӯхтанро оғоз кардааст. дарҳол вазъиятро ба бобои қодир гуфтан лозим. бале, рафтем. да ди ду, да ди ду. камол бародар, қурбони чашмонат шавам, ту дигар суруд нахун. чаро махулат нашуд? куҷояш маҳқулам шавад? садоят мисли зоғ аст. агар суруд хони мисли ман бихон, аз таҳти дил бихон. вай чӣ хел суруд хони буд. ман чӣ хел диққати ин духтарро ҷалб кунам? ин қадар кӯшиш кардем, ягон таъсире накардааст. чаро попро пайдо накардед? ака шояд поп либосҳои худашро ба дар карда дигар набуд либос пӯшидааст. барои ҳамин мо ӯро наёфтем. хайр, ин кори аввалин дараҷаи мо нест. кори мо шавкат ва калтакелас аст. то онҳоро ёфта гур накунам, ин зиндагӣ бароям ҳаром. онҳо ҷасур ва камол нестанд? ака худи худ шо. истед онҳоро гирифта ба амри маъруф мебарем. савоб дорад. гиред онҳоро. салом алайкум. салом. салому алайкум бачаҳо. алайкум салом. чӣ хел ҳастед? хубем. бисёр хуб. маро гӯш кунед. ба амри маъруфи ҳиҷрӣ меравем. шумо ҳам биёед. вай акаи канъон, мо каме кори муҳиме дорему. чӣ мегӯӣ ҷасур? аз амри маъруф кори муҳимтаре ҳаст? кани рафтем? бобои канъон, мо ба амри маъруфи дигарӣ равем чӣ? ин хел намешавад.
пайрави шайтон нашавед. рафтем ба амри маъруф меравед. марҳамат бишунед. худро санам як моҳ пас қори қуръон меша иншоалло. аз ростӣ мегӯӣ? бале санам акнун ба масҷид рафтанам лозим, амри маъруф дорам. ман ҳам бо ту равам чӣ? мешавад. чикор кардӣ калтакилас? ҷанговарро пайдо накардӣ? аз пасаш ҳастам. агар чизе пайдо шавад хабар медиҳам. аз куҷо меёбам ман ин ҷанговарро? аз ҳама хубаш духтарро таъқиб мекунам. маро ба назди ҷанговар мебарад. бобои Қодир, санам ва ҳиҷрӣ оштӣ кардаам. оштӣ кардааст? ба он зан занг занед. коре кунад ки боз онҳоро ҷудо кунад. майла шакар. бобои Канъон, чӣ кор кардед? Попро хатна кардед? не, аз дастамон гурехт. касе ӯро аз дасти мо дуздид. ё худоё, кӣ дуздид? чӣ хел аз дастатон гурехтааст? масонҳо ӯро дуздиданд. кадом масонҳо а? мо масонҳоро пеш накардем. масонҳо боз пайдо шуданд ака. боз омаданд? онҳо чӣ хеле ки омаданд, боз ҳамон хел мераванд. онҳоро пеш кардем, боз пеш мекунем. масонҳо будааст. ҳиҷрӣ чӣ кор кардӣ писарам? суҳбат дорем акаи унал. охир бояд назди мо барои баёнот меомадӣ ку? ҳа, акаи унал омада натавонистам. хуб, вале пагоҳ биё ҳатман. тамом акаи унал. бо иҷозататон барои амри маъруф омодагӣ диданам лозим. раҳмат, мо ҳам левенд. биё рафта он ҷо таворат кунем. ҳамин ту намерасидӣ. куҷое ки наравам аз пешам мебароям. биёед акнун ҳама якҷоя таҳоратхона беравем. ман таҳорат дорам акай Канъон. бошад ҷасур, бошад. оин савоб аст. бори дигар рафтем. Канъон ҳам ҳаминҷост. пурра шуд. ҳама ҳаминҷо будааст. ман чӣ кор мекунам акнун? агар нохунҳоямро бинад чӣ? таҳорат мекунам, аммо бо ин лакҳо таҳорат дуруст намешавад. ҳозир бе таҳорат масҷид метароем, худо моро мезанад. ассалому алайкум. чӣ кор мекунад ин духтар? ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? амри маъруф гӯш кардан омадем. аднан чӣ кор мекунӣ? ин ҷо қисмати занҳо аст? шуд охир ман бе ин ҳам чӣ қисмати занҳост? ай, бахшиш хонумҳо, ман хато омадам. ман чӣ кор кардам? ба қисмати занҳо омадам.
таварад намоз мехонам агар боз ҳамроҳи мардҳо не худо мезанад маро. ақаллан инҷо мунтазир шавам. ҷасур, ин корҳоро ҳал кунам, кори туро ҳам ҳал мекунам. парво накун. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд занг занед ва мо барои ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Viber, WhatsApp ва имо низ ба тамос бароед. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм, омадани моҳи шарифи рамазонро ба ҳар яки шумо аз номи худам ва аз номи студияи Каромфилм табрику муборакбод мегӯям. ин моҳ бениҳоят моҳи бузург аст. аз имом Ҳасан пурсиданд ки чаро худованд рӯзаро фарз гардонид. эшон фармуданд: то сарватмандон дарди гуруснагӣ бичашанд ва ба қадри гуруснагон бирасанд. ҳамчунин дар ин моҳи муборак худованд китоби Қуръонро ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам нозил намуд. ва дар ин моҳи муборак худованд як шаберо бо номи шаби қадр қарор додааст ки он шаб аз 1000 моҳ беҳтар аст. мутаассифона вақтамон кам аст. аллакай вақти намоз шуда истодааст ки амри маъруфро идома диҳем. аммо як нуктаи дигарро бояд зикр кунам. дар ин моҳи муборак шайтонҳоро мебанданд ва он касоне ки гуноҳ карда бори шайтон мекунанд ки шайтон моро васваса кард, дигар ин баҳона дар ин моҳ пеш намеояд. ба ҳамин хотир корҳои хайр кунед, дар роҳи рост бошед ва ҳамеша дуо кунед ки худованд аз шарофат ва баракати моҳи шарифи рамазон бенасибатон нагардонад. худованд ҳамаи моро дар паноҳаш нигаҳбон бошад. ва ният бошед. чӣ хеле имонат заиф будааст, а? амри маъруфро гӯш накарда баромада рафтӣ. ин хел намешавад, а? домулоҳиҷ ҷасурро дар атрофи худамон гирем. худо ба ӯ ҳидоят бахшад. шарманда кардӣ акай Канъон. мо ҳам аз аҳли динем, одами бад нестем. як кас занг зад, баромадам. ё худоё, дарҳол имонамон заиф аст гуфтӣ. роҳ гард, камоли сиёҳ, меравем. хуб ин хел бошад, дар амри маъруфи оянда мебинем. маро бинед, мо аз паси он калтакелас ва Шавкат мешавем. хайр, рафтем. бо иҷозати шумо домуло. бо иҷозати шумо акай Канъон. санам, туро ба як ҷо мебарам. ба куҷо? сюрприз. рафтем. санам баъди ин расмҳоро дидан дигар барои муаззин нигоҳ намекунад. ту аз ин қофинаи ҳодида ширинтар ҳастӣ, ишқи ман. маро дар хиҷолат мегузорӣ, ҷаноби Азмӣ. чӣ кор кунам? даҳонатро хушо. ана нӯшиҷон, 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 принсесаи ман. тоқат карда наметавонам. уф, маро бин камоли сиёҳ. рафта ба падарат гӯй ки худашро ба даст гирад. аз дасти ман ягон бало сар мезанад. тамом бародар, шуд. ту ором шав, ман ҳозир ҳал мекунам. ту ист инҷо.
азми جانم آن ماشین زرده که برایم گرفتی کو بله از آن دلگیر شدم میگویم آن را عوض کنیم برای من دیگر خیلش را نمیگیری؟ البته بگیرم چرا نگیرم؟ میگیرم البته به کدام پول میگرفته باشم پدر جان نوشه جان از تو عذر بپرسم با کمال یک چیز را صحبت کردن لازم با اجازتی تو شد ازمی جان اما زود بیو خوب برمیگردم میلش یعنی تو پیش را عدنان من از صبح زنگ زده ایستادم چرا اقلا یک بار هم با تلفن من جواب نمیدی عدنان؟ من از این خلاصی ندارم چی؟ ناخلف حالا هم شوکت را میافتی من باید تاجیلا پول یابم طول این ماشین میخواهد میفهمی ماشین میخواهد شوکت را پیدا کن که برای مادرت ماشین خریدن لازم لپشنگ اوه رها کن من کار دارم خانم بهار آخر عدنان وقتی که تو با من مناسبتی بی‌پروایانه میکنی بسیار زیق میشوم یعنی آخر خودت خوب میدونی که من با تو میخواهم بودم از این زن خلاصی ندارم چی؟ خانم بهار شما اگر مرا شناسید دیگر دوست نمیدارید من موافق شما نیستم عدنان جان من میدونم که تو بسیار آدمی خوب هستی قاتلم 10 سال ششته برآمدم اگر تو این خیل کار کرده باشی میدونم که آنها گناه کردند کاری من آدم کشی دزدی فریب دهی نیرنگ و غیره است عدنان مرا هم دزدی بکن الکشم من خمرباز عرق نوش در این حیات کی پورا خوب است آخر عدنان جان اوه این زن را ببین همه هم شهریایم از پسم هستند مافیا از پسم است شد انا دیدی تو به اینجا اومدی و ما یک دیگرمان را یافتیم چقدر زیبا است عدنان جان یا خدایا خانه دارم من در قشلاق زن دارم 2 فرزند دارم عدنان من تو را با همه چیزت قبول میکنم توبه استغفرالله این زن را ببین آخر من از این چه خیلی خلاص شوم امروز باید با بهار صحبت میکردی کو؟ تمام مسئله بهار رو حل میکنم گفتم کو زهرا یک کار بسیار مهم دارم بعد صحبت میکنیم حالا تو میبینی بهار دلی تو رو شکستن نمیخواهم ولی در دلی من دیگر کس هست دیگر کس هست عدنان بخششو کی است؟ زهرا از اول تو نفهمیدی مرا حتی ما امشب یک جایه به خوراکخوری میرویم سلام زهرا جان آخر تو چقدر زن هستی زهرا تو چقدر دوست داشته ای مرا به خودت تغری میکنی باز امشب به خوراکخوری میروی تنی تنها اینجا چی گپ است برای خدا چی خیلی خوراک؟ فراموش کردی زیبای ما در مکانی دوست داشتن جای فرمایش دادم شد عزیزم رفتیم اگر مرا با جسور بیند از بهار رو پیش نکردنش بسیار پشیمون می شود زیاد رفتیم جانم چی گپ است اینجا؟ چی می شود دیگر؟ با خوراکخوری رفته ایستادن باز تنی تنها با خوراک خوری گفتی؟ اینجا بسیار زیبا است تشکر زیاد هجری بسیار رومانتیکی است خواهش میکنم سنم اشتیای تو هجری تو این دختر را دوست می‌داری اما جنگاور او را به تو نمی‌دهد خیر من کاری کرده کار جنگاور را حل میکنم عدنان جان مرا به چقدر جای زیبا آوردی مثل تو پیستچه را به کجا برم زیبایم عدنان درست نفهمم و
در دل من دیگر کس است، خودت میدانی. پس چرا با من خوراک خوری بر اومدی گلان؟ زیا رشک برات گفته، چون که تو رو با من بیند بسیارتر رشک میکند. و این دختر نگاه کن چی کار کرده ایستاده است. он хаёли гуфтани одам аз ту чӣ мехост аз иҷрӣ? аз ту ҷанговарро пурсид ё ин ки ту ҷанговарро мешиносӣ? инҷо каме хунук шуд санам. хунук хурдӣ рафта рӯи мол гирам? не. хай майлаш. یا خدای من امشب فقط سنم و هجری را تماشا میکنم. چی بلا؟ اوف، به ظهرها زنگ نزدیم، صحبت نکردیم. کار عدنانی جسور هم ماند. کنیست یک زنگ بزنم. چی خیل هستی زهرا؟ خوبم جانم، بسیار خوبم. تو چی خیل هستی؟ نپرس، بسیار کار داشتم، زنگ زدن نتوانستم. تو در کجایی؟ در ورزاب هستم. چی؟ در ورزاب هستی؟ چی خیل نقص؟ من هم در ورزاب هستم. همین خیل، چی خیل تصادف. تو در ورزاب چی کار میکنی؟ یک خوراکی با مزه شام خورده ایستادیم. خوراک شام میخوری؟ تو با کی هستی زهرا؟ البته که با جسور. باز کی میشد؟ با جسور؟ یا خدای مهربانم، حاضر من به تو نشان میدیم جسور مسور. санам бо иҷозатат ман рафта намози шомро хонда меоям. майлаш ҷонам. дарҳол меоям. ту чаро он девонаро ба ин ҷо даъват кардӣ? ба сарамон бало мешавад. не, ҳеҷ кор карда наметавонадӣ. گوش کن، من به تو از زهرا دور باش گفته بودم یا نگفته بودم؟ چی کار کردیم برادر؟ یا خدایا مثل که دوست داشتت را خورده باشیم. با خواهشی خودش آمد. زیاد تو چی کار کرده ایستاده؟ کنی او را رها کن. گوش کن برادر، بار دیگر بر رفیقم دسترسانی خودم تو رو با پلیس تسلیم میکنم. تو چرا همیشه او را حمایت میکنی ها برادر؟ زیاد تو چرا آمدی؟ سرکار نبودی مگر؟ سرکار بودم. چه شد؟ خوراکی رمانتیکیتان را ویران کردم؟ البته که همین خیل شد. من این را میکشم. میتوانی کشته، کنی بکش. خاموش باش. رفتیم جسور، رفتیم. حاضر از دستم یگون بلا میآید. رفتیم. 2 دقیقه گوش کن، یک چیز را به تو میگویم. من تو را گوش کردن نمیخواهم، فهمیدی؟ بین زهرا، استاخیر و ای جنگاور است، پنگاور است. اگر دستگیر کنم نجات میابم. از برای خدا مرا گوش کن، نجات میابم میگویم. من این افسانه رو بسیار گوش کردم زیا. салом хонум Санам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? ман инҷо барои кӯмаки ту омадам. ту чиҳо гуфта истодаӣ? ҳиҷрӣ мисли ки ту мебинӣ нест. ту чӣ гуфта истодаӣ? вақти зиёд аст ки бои ҳиҷрӣ ҳастам. гӯш кун, аз ин ҷо рафт дафт шав, вагарна сару рӯятро меканам дурӯғгӯи ифлос. ба инҳо нигар ҷонам, агар ба ман бовар надошта бошӣ. иншоалло бисёр мунтазират накардам санам. хӯрок хунук шуд хур? инро ба ман чӣ хел раво дидӣ ҳиҷрия?
чӣ шуд санам? این دختر انیق مرا نزد جنگاور میبرد. کنی رفتیم. دخترم، من به تو گفته بودم که آن آدم به تو موافق نیست. иҷри маро бисёр зиқ кард падар, бисёр. خیر زیغ نشو دخترم. به خانه‌ات برگشتی. دیگر روی آن آدم را نمیبینی. تو کمی استراحت کن. خوب کن. زیغ نشو دخترم. زیغ نشو دخترم. خیر. کجا شد این جنگاور ها؟ تا صبح او را منتظر می شویم مگر؟ ای بابا، این هجری نیست مگر؟ تو اینجا چی کار داری؟ با سنم باید گپ زنم. بابای قادر، مؤذن اینجا آمده است. مؤذن گفتی؟ تو اینجا چه میکابی؟ از جانت بیزار شدی؟ با سنم باید که گپ زنم. چی گپ میزنی با دختری من؟ با او خیانت کردی. آدمی پست. آن زن رو تو روان کردی میدونم، اما چی کاری نمی کنی؟ سنم از آنی من میشود. بیرون برارد. بگی دست کودک. باری دیگر به اینجا آیی، از اینجا جسدت میبراید. مرا فهمیدی؟ اوف، هجری ها؟ عاشق شو گفتیم به این دختر عاشق شدی مگر؟ این دختری بابای قادر است. سنم رو هرگز با من نشان نمیدهند. به این هم سنم هرگز مرا دیدن نمیخواهد. اجازت نمیدهم که او را فریب دهد. او را زود از آن خانه برآوردنم لازم. این رو با من چه خیر روا دیدی هجریه؟
бахшиш занам. бе ту зиндагӣ карда наметавонам. مرا گوش کنید. جنگاور بار دیگر به اینجا آید همه‌تان می‌مرید. فهمیدید؟ محافظان را زیاد کنید. نه برادر، این جنگاور است منگاور است به اینجا نمی آید. آها، این جنگاور نیست مگر؟ بر فراستت لعنت جنگاور. با دستم افتادی جنگاور. بله کلت کلاس. جنگاور رو یافتم. جنگاور رو یافتی؟ بله. دخترت را گرفته به یک خانه آورد. تو چیا گفته ایستاده ای؟ دختری من اینجاست.
باوری داری؟ санам духтарам акнун бовар кардӣ ба ман суд ба ман дар куҷо буданатро бигӯ тамом дарҳол ба он ҷо меоям то омадани ман он одамро беҳуш мекунӣ фаҳмо дар охир кӣ буданатро мефаҳмӣ санам санам бедор шав санам دور